إما 24 تيفي. سي وليد خرجنا مرة أخرى من الباب الصغيرة، للأسف الدراري ما كانوش، اختيارات خاطئة، ضربة جزاء كذلك ماشي ما تعودناش بحكيمين اللي ضربها. منتخب اللي لعبنا ضده بمستوى ضعيف، انا كنظن بان زامبيا كانت افضل من جنوب افريقيا، لكن السؤال ديالي السي وليد هما ان اختيارات لاعبين كانوا مصابين، كنشوفوا مزراوي كيجر رجليه، سايس كذلك، عطية الله اللي كان عنده بكل صراحه. الوداد 8 ديال اللاعبين اللي كاينين في سان داونز هما اللي كيلعبوا اليوم. الوداد ضربتهم شحال من مره، المنتخب اللي كان في المتناول ديالنا 5 ايام ديال الراحه. السي وليد رحت لي لا كيسيون الله يحفظك، دابا كدير ان ريزومي. لا كيسيون السي وليد هو شنو وقع؟ ماشي هو المنتخب اللي كنعرفوه. 5 ايام ديال الراحه، منتخب غائب. شكرا السي وليد. ايوا بحال اللي قلتي، واخا ما متفقش معاك، كان عندنا بزاف لي سيتواسيون، جونا لي زوكازيون في هذا النيفو. ليفيكاسيتي مهمه، هاك ما عندي ما نقول. بحال اللي قلتي اختيارات ديالي ماشي واحد اللي كتحبها كنقولها لك، جو بون لا ريسبونسابيلتي بلا ما تدار على اللعابه. لي شوا ديالي كانوا غالطين، جاسوم ليليميناسيون، ماشي واحد اللي غتحبها. اليوم قلت لك on a eu les situations, on a un penalty pour revenir dans le match كان يتبدل كلشي، ما كتبناش، زقلنا. انا عندي لا ريسبونسابيلتي اللي حطيت انكور الحكيمي باسكو كنثق فيه، كيضربوا مزيان في لونترينمون. مي on va apprendre, en tout cas ce groupe غيتعلم. انا ديما كنقولها، c'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises, on a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents, on s'est adapté, il y a des jeunes qui sont rentrés et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. S'il vous plaît, je souhaite que vous posiez directement les questions. سؤال مباشر للناخب الوطني. كنتي قلتي لنا اي نتيجه من غير نصف نهائيه فشل، وانك غادي تغادر المنتخب الوطني، واش مازال غنشوفوا وليد ركراكي على راس الاداره التقنيه للمنتخب؟ D'abord on est à chaud, donc ça sert à rien de tirer des. اللي قلت لك من الاول، je prends la responsabilité والكلمه ديالي كتعرفوها. دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع، غنشوفوا اللي احسن المغرب، هذه اللي مهمه. ماشي واحد اللي غيتحبع، قلت لكم فوالا. يا دي او يا دي با دون لي سيليكسيون. اليوم اتفقت يا الدراري بعدا حتى اللي عندهم سيتي ديفيسيل، كومبيتيسيون ديفيسيل بور تو الموند، اون ايشوي وانا الاول. دونك جو برون لا ريسبونسابيلتي. من بعد غنجلسوا، عندنا الوقت ا سو مولا اون بروندرا لا ميور ديسيزيون بور لو ماروك. حسن الحريري، ميديا سبورتيفي. كما تيتقال عندنا في الجاكون ديال المغاربه، البكاء مول الميت خساره. عرفتي هذه يا وليد؟ كيفاش ما فهم؟ البكاء مول الميت خساره، لا يفيد في اي شيء. وليد دائما في لا بروميير كيسيون اللي سولتك انا الاول تقول لك خلي عليك قطر، هنا في لافريك، ها لافريك، ها ميلودي سان داونز، كيفاش ما تمكنتيش باش تفوز على فريق؟ شكرا. دابا سكوا لا كيسيون؟ ما كاين فرقي زعما سي pas une question pour moi, on a échoué. قلت دابا عاد je vais pas répéter 15 fois la question عاد تقولوا كيفاش. J'ai dit que j'assume la responsabilité. À partir du moment ما ربحتهمش ما كاين كيفاش، c'est qu'on a échoué. انا الاول je prends la responsabilité في mes choix peut-être de l'équipe اللي بدات اللي دخلوا. Peut-être que sans nos cadres, ni Madek Ziyech, ni Madek Boufal, peut-être qu'on est une autre équipe. On a les blessures la semaine, il fallait s'adapter. On s'est adapté. Au Khaïda, la seule situation, les Indom Marcao. Après, bien sûr que le jeu était ouvert. Ou Indom à 10, mais on a des situations. Moi, je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'essaye d'être honnête, d'être positif. Quand on perd, tout est négatif, mais on a besoin des occasions, besoin des situations. À ce niveau, on ne peut pas se permettre de louper autant. Mais, c'est moi qui prends la responsabilité parce qu'on a les qui donc j'ai échoué. Je pense que plus dans l'efficacité Lyon qu'on a échoué à ce niveau-là. Je dis une Coupe d'Afrique, il faut être létal, il faut la moindre occasion. Les 4 G c'est que marqué, Chili d'Aroma, j'ai le mot de deuxième mi-temps marqué. J'ai une situation, j'ai un penalty. Ma brach. Il faut accepter la défaite et dire bravo à l'Afrique du Sud. Bonsoir Monsieur Walid. احنا بغينا يعني سؤال واضح ذكرتيه وتحملتي المسؤوليه، بغيت غير نعرفوا فين كان لي فاي، واش في لي شوا دي جوار
اللي دخلوا ولا في لو تاكتيك ولا في لي جوور ما كانوش. الا لدينا ان كو دوي لي ستاتيستيك تنقول بانه 388 باس 87 باس هما اللي كانوا دي باس كي سون با دي باس لادفيرسير، يعني دي باس اللي مشاو مزيان. 311 باس كلهم مشاو لادفيرسير. ميرسي. On a eu beaucoup de déchets techniques. Lyon, mais on n'a pas été patient dans la construction du jeu, contrairement à eux. On s'est précipité. Le dernier geste aussi, on s'est précipité. On a aussi athlétiquement, on a été un peu dans le dur sur les transitions, offensives ou défensives. Mais à l'arrivée dans ce genre de compétition, Halikan Goul, il faut avoir un effectif, c'est ce qu'on avait. Les choix, Anali Dertchoum, Mekan Sofiane ou Hakim, il fallait faire des choix sur les côtés. Je pense que les jeunes, ils ont donné le maximum. C'était peut-être trop pour eux à ce moment-là, mais c'était mes choix et j'avais confiance en eux. Ils ont donné le maximum. Les changements Liderna, Aounouna aussi, à l'entrée de Saïbari, l'entrée de Kahbi, l'entrée de Harit. On a essayé de pousser, mais comme j'ai dit, j'ai échoué Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomourja, vous êtes venus. On a échoué, on va réfléchir et on va avancer. Mais c'est pas la fin du monde. Bretcho Lama Bretchoch, on n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'équipes favorites, les Khorjo. On va revenir plus fort, même si ça fait longtemps qu'on attend. Mais cette équipe, elle se construit. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis sûr qu'ils gagneront la Coupe d'Afrique à l'avenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'espère qu'ils auront appris aujourd'hui. Et c'est l'objectif aussi d'avoir intégré beaucoup de jeunes dans cette équipe. Merci, coach, ça nous fait exactement.